Mr. Palisa omulasita omuyayi abula ekyali nakyo wabula amagezi nago. Emirulu babitiriirye emirulu ebe tulonda babitiriirye emirulu babitiriirye niki emirulu balulunkanira buli kimu. Omuseveni wabakoba nti kino tubiti balulunkanira lwakuba babitya lwakuba bayina emirulu. Emirulu gibaweemu naye ate gyabawaamu gitya emuwona ngoye gimwalondera ino mululu temwamukanjayo asigale anu naisene mululu gwe kasi tuwone giyalulunkanira emirulu naye nga temwerabira 2026 akalulu tukawe Kyagulanyi Ssentamu.